Video subing bir channel ko di mo pupitan dala from ni kono no kuram jaring asigi video topic asidi fat loss amadi weight loss ki matang gani ko echil enao se me yam toina hangbirak question brother ai gym tharabadi talle lamjhel chellaga ai fat loss Touba Yagadra natraga weight loss Touba Yagadra haiba question ama dum toina yam hangbi masigi question sigi answer say yes ya neba but tawda ko khoi na chaga da ba khoi gi amount of khoi gi calories consumption se atuki matik name neba. At the same time, Lamjhel chellaga fat loss khak natraga weight loss khak target tawragadi kaidawni harakan sida muscle loss lakaneba adu muscle loss ni yamna thina phatri se ko muscle loss ni yamna thabne phatri se hakchang chonjalakani at the same time muscle loss yam lakaneba da ko ani suba aina echil enao singi from the calorie deficit diet am follow to you calorie deficit diet am follow to you have matab de echil enao sing ayambana aigi video sing bir echil enao sing se ayambana kano taweba confusion ama adum layeba ngasi di calories ki matang da ai kitang echil enao sing de explanation hai tare macha ma khadang ai tawjage I hope ai explanation ni echil enao sing da mapung phana ma gyan ta da su khajitang or su knowledge lai ni na khanjai so calorie deficit habadi akoina char idagi hena burn tawba habineba akoina for example oina nong mata khogi calories se 2000 calories consume tawren khala seba 2000 to the hena burn taw doineba adugi marak to da khogi maintenance calories have lady ko adu makhan lem lady sigi matang da so video semjarakke okay calories ki matang se ai haijage ai manata example ki aina example oina use taw yana uncle chip packet am thamle ko sigi uncle chip packet se ina ai kitchen measurement taw no ai distance measurement taw no do thangala ka da se 47 gram na thome eva ko but let's of course mana khala se sigi packet se 50 gram na khala se ko 50 gram ki packet na khala se sigi se so magi pot khudi makta nutritional information haba ma laini ko akoi gi chana ba pot khudi makta nutritional information se hap top su ya de government na ko adu dana sigi nutritional information se da hairami se sigi ang chip se 100 gram chaba matam da magi total calories se 550 ne ba okay so da to 100 gram chaba matam da magi total calories akoi da phangdu se 550 ne ba akoi da kasai example on log give do si 50 gram ne log na ko sigum ba packet ani chara gadi akoi na sigum ba packet ani chari do se akoi gi hakjang da gi magi calories burn down ge haita di akoi yam drabada calories akoi yam drabada kilometer manga makhai akoi chen ma mathau ta ne ba ko akoi na 1 kilometer chen bada approximately akoi na calories burn down se approximately around 100 ne ba ko he na su burn down ni but approximate number ma ha ga 100 ne ba so if kilometer ama chen ma matam da khoi se 100 calories burn down ra ga di sigi packet ani se sigum ba packet ama ani ko packet ani chaw matam da di akoi 100 gram chaw matam da di akoi yam drab da kilometer manga ma khai chen ma mathau ta ne ba ai ha se gyan tabrim ne khali adu duga akoi na protein gram ma chaw matam da 4 calories ni carbohydrate gram ma chaw matam da 4 calories ni fat gram ma chaw matam da 9 calories ni ko adagi fiber gram ma chaw matam da 2 calories ni adu ne magi calories akoi na calculation tawriba number ama akoi na lawri se ko adu dagi lawbane I hope akoi na and one more thing akoi na sari ba mayam se ko biscuit ani tang chagera biscuit ma cha hum chagera bora ama khak chagera magi calories abam loi laine ba whether kohi oishano ko the yawri se nutrition information adagi whether biscuit oishano whether cake oishano magi calories ama dum laine ba ko akoi gi requirement du gi matung ina akoi na calories chabi ge da ne ba ko akoi goal ama hana laini goal du gi matung ina akoi na calories calculation tawra matung da akoi cha du ne ba akoi cha chwa mu cha ba chara hen ba adu yati ba ko I hope I video se ne chele now saying the information khajitang oisu pi na khanjai thank you so much ngasi gi wende bidan live from chele now saying we can thank you